Seguimos cara a poco no Caramiñal e sube aquí Daniel Buceca. Era un concejal do ayuntamiento pintado malamente con uns cariocas e iba con os cañeros a mala hostia. Pero isto non é o peor, non. Despois está o fin de ano, divírdete. Mala, non me deu decir. Por qué? Non dices, sai ás discotecas, todo o mundo ás discotecas. Ademais, que salimos todos con traxe como se fora isto a última cea do Titanic. Menos o profesor de gimnasia, que se non sale do chamba. Ao final, os escolastas acabanse convencendo e o primeiro que fala despois de salir do coche merda de cano. Non falla que aos gilipollas que che dixan isto é entender, isto é merda de cano. Algo non é mal que cano, non, pero non é algo que te lo monta por un cubo. Non me digas estes que van rapados así, con chándal. Non sei de que tipo son. Pois gana a situación. Onde vas tú? Chave, pois non vou ver. Bueno, despois 45 minutos cosendo cara para que cando chegues á porta este o portero con cara de paisaje e che faja. Esto no se llama quiere decir benvida que os pase vostede ben. Entras á discoteca e o primeiro que sintes xa é unha forza que che leva para atrás, codazo, empujón, chegas a medio da pista, sobaco na cara! E o que te disculpas e dixe, toma de casitos! E despois, con esa música de bom, 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 ti non podes dejar así. E que faz? Fijas de cuello, que es un tío que se mala e faz. Esa non se fija nada, pero coño queda che peor para Fernando Alonso. E claro, vas a ver que se chuma a tía. Oye, ¿tienes pastillas? Estás malo, vos. Non podemos fazer nada, porque ou estamos nós un pouco borrachos ou están ela un pouco borrachos. Vamos para o carácter español. Un gesquito con Coca-Cola, por favor. Un gesquito con Coca-Cola. Un gesquito con Coca-Cola. Pero o tío veche traer o que hai de Sarrazonado. Porque está atendiendo a 50, non é capaz de acordarse. Entonces, bombazos, con el jarrafón para acabas. Concha bebida que de Salvador Q, e daste de conta de que se o teu vaso así, isto é alcohol, jarrafón, pero alcohol, e isto queda che para botar a bebida. E ti como persona normal que respirando o vaso diz, bebei un pouco e despois boto máis. E o primeiro trajo de discoteca é... E cando vas botar a mano, o tiro, xa non está, só levado. A cada vez foi peor, cando confundo o Ariel con leite. Pero tranquilo, non tengo que facer lavado de estómago, só aclarado. Ariel, cuídalo con agua. Aquí es, por sobrines. Vete. Aquí, desmaquilla, pues pegamos. ¿Vas a ser rodillante? No. ¿Quieres sacar fotos de ti? Los tíos, bueno, pues decimos, pues vamos a pasar tiempo desde que están borrachas, porque sí. Eso sí, sin encontrarles, porque ahora estos sitios son tan modernos que che ponen un pulpo e un canácola e adivina. Bueno, limpas as manos aqueles grifos por lo que dirán. E isto non falla nunca, debe de ser tradición.
cando te vas a secar as mans, a toalla non a uses. Non acaban secando ben, sales pola porta, e ven un conocido, que tal, Dani? Me xastes, non? Sí. Bueno, ao final da noite, si consigues ter pareja ou lijar alguén, suertetas, pois vas para fora con ela, e daste de conta de que trouxestes o Fiat 600 de teu pai. Que ben? Pero con teu pai ao lado, porque ele no primeiro ano de carné non sabe. Entonces, vas andando con ela, non? Pois a chaqueta, bueno, mi man, que jalante eres, e de repente vens un tío como un BMW, as gafas de sol, cos cristales pintados, e dille: hola, guapa, levo xa a casa, e dices: vaya piscinazo te acabo de meter, chaval. E de repente ves que estás ti solo, e dices: pues volvo para